بله صباح بخیر و سلامت به جارك دي ساعت منو 45 نشان دادن و شیار بونه از باورم نورامین ها بحث جنه که هجا هنرمنده که ستران بیجه که هجا بکن سالوگر مرنا عایشه شان لپای خواه ناوه کی مزن هشت و 26 سال بریانها جناب ما بارکرچو هنرمنده ناودار دجیانا خودم پرکشان پر تعددید ورن امی به هبرنها لجیانا عایشه شان بنرن لبریاوی امی لباوی سیرو لسترانا که عایشه شان گهداری بکن پشترجی گلو گل درباره ویدم چه گوتی امی بحثا وان لوان گهداری بکن و لسر وان باخن کرم کنم گه بدن کلیبا سترانا باوی سیرو ای وقت دای به کسم دای
بلکه جی اف کلاما کو بدنگ خوی زلال دگوت کرته همو حیاتا وی بو. من ناسنامه خوی دنگ بیشتیه همجی من ناسنامه خوی جنبونه مخابین دنگی خربیه، دنگی بکسیه، دنگی بلنگازیه، دنگی بیخودتیه. جبوکم مروف کار به کرالیچه، یعنی جی مروف کار به خودی تختک، دوی یا یکم خودی بختی به، دوی کو بخت هبه تخت خودی. ایششان جاره یکم نشخوه بی بخته. جبر کو جواکه کی گلک فودال ده، جدایک بیه هر چی قسم مالباتوی به هنری او مزین کری بجی. دی ساجی استنگین زیدتر یعنی ام دی جواکا خدا نوک کرده و سر بخوانه ام برسرن جیانا خود در خپش جبر کو ام دزانم کو عیششان دمک درې جبر کو دنګ بیشتي کړی او مالبات وی ام بج مروین وی ناراضی من کو دنګ بیجی تی بک د نوا جواکا میران دا سترانه مبهجه ناتی پجراندن و نه شی نه کو وګر جم دی اخوا دیاوی د نخوشی خدا پیربونه خدا خوشتی کو بری کو بمره خیزا خوب بینه کچکا خوب بینه لباله درفت ندانوی جبر ویجی عیششان او ستران چکریه عیششان ده همو جیانا خدا خریبی و به کسی دید و ساج جناوا مبار کر و چو دنگی بلنگازی ربانی ام بیجن به کسی خزانتی جنا کرد هنرمند آمازن عیششان ده سال 1938 ده لباجار دیاربکر هات دنیای. باوی ویجی دنگ بیش بو. لو ماجی عیششان هیچ ده پچوکی ده بساز و دنگ بیجی رمجور بو. سترانبیجا نافدار هیکو 9 سالی بو باوی ویجیانا خوش دست دا. عیششان دخواست کلامان بیجه لی مالبات و اقرباین وی لدجی ویه که بون و ندهشتن. لگوری فکر وان جنان نکار بود ناوا میران دا سترانان بیجن. عیششان نچار دمینه و جدیار بکری بری خود ده عنتابه. باوی عیششان جی دنگ بیجه کی ناو داره لید ناو مالباتی ده لگل وی چانده دی ساجی همبر عیششان او هلدانوی درد کهون ده بیجن که تجنی و gelek sede menjur bujur belki be ole ve gridai belki be çande ve gridai lehember ve tişte derdi kevin udu bejin ki tun kari tişte ki usabi ki le ev xub xoşxo je çande ke deng bejiye u jiyane ke dnav de huner teyr u tiji heyeti لیلور جی دردکی دن درد که پیش بری وی جبر کو زمان کردی وی دمی قدخه نکاره بکرمانجی سترانان بیجه حتی ده سالان در رادیو اکیده به ترکی سترانان ده بیجه دما کود چه استنبولی ادی تنی نکردی دست به گوتنی سترانین ترکی جید که او قصتان دست بید که تجید که پشتی اف تجیکرنا قصتان هیچ زیده تر دنگی بر بلاو ده به پشتی دمه که ده سال 1963 ده بری خود ده استنبولی لور سترانا از خزالم ده بیجه و نابو دنگیوی بلاو ده به لیجبر کو به کردی ده بیجه و دمیجه گلک تعدید بینه و بری خود ده آلمانیای آمد، انتاب، استنبول، بغدا و یریوان و اوجی تیرنا که ویگاوی در باس آلمانیا ده به دما کل آلمانیا دجی لور دیسا به هنر خواه، دبار خواه و جیان خواه بردوام دکه و پیش دیسا ودگره دل İzmir'e yani devirde hem emdikarın kurtejiyane gezdidetir berbelav bibinin hem jî nekut hani jibo me yani jî tane em bidengi ve hisiyan nikan tişteki usabijin hem zeydetir berbelave و hem jî xwe ev jî guhertin de heman demîde jiyana wê bixweye دیاوی پر دخوازه بریا مرنه کچا خو عیششانه ببینه لی مالباتاوی نهیله و عیششان دیا خو نابینه صالح
ev mesele ve gelek de işine ustrana xoya binavi dayike li ser vê yekê dibêje. Dîsa vedgere Stenbolê, lê ji ber zextên li ser Kurdiyên wê demê dîsa neçar dimîne ji welê here. Di sala 1979 de vê carê jî berê xwe dide Bexdayê. Demeke dirêj li wir dimîne û pişt re vedgere Tirkiyê. Eyşeşan, hejde kanûna sala 1996 li İzmîrê ji ber nexweşiya kanserê canê xwe ji dest dide. Hem ji ber ku bêbextiya xwe textawî tuneye, hem ji ber derfetên aborî û bifikirin kesek dinê dengek wisa berbelav li ser be û nav tunebûnê da jiyana xwe dest bide. Eyşeşan di nava gelê Kurd de wek prensesa bê tac û bê text tê nasîn. Yani wesiyeta wê dawîn dibêje qenebî dema ku ez mirim min di axa min da veşîrin. Dixwaze ki li Amedê bê veşartin. Gora wê li Amedê be. Eyni wisa ji xwe dema ku diya wê dimre nahêlin here ser gora diya xwe jî. Dibêje qet en tu nikarî werî dema ku tu werî ji xwe em ê te jî bikujin. Hunermenda mezin wesiyet kiribû ku li Diyarbekirê bê defin kirin. Lê ev wesiyeta wê jî bi cih nayê û cenazê wê li İzmîrê tê veşartin. Kula